Saša Stankov, zvani Isus iz Sremskih Karlovaca, je baš kao pravi Isus Hristos za 3 dana vaskrsao iz mrtvih u pravoj papazijaniji koja se dogodila sa zamenom identiteta mrtvih i živih ljudi u Sremskim Karlovcima. Naime, pod njegovim imenom i prezimenom je sahranjen Saša Subotić, isto iz Sremskih Karlovaca, koji je stvarno preminuo, ali je pogrešno identifikovan i sahranjen pod imenom Saša Stankov. Stvar postaje još zanimljivija, kako su nam rekli meštani Karlovaca, kada se zna da dvojice imenjaka sa dugim bradama liči jedan od drugoga, a i sličnog su godišta. Jedan od rođaka stvarno preminulog Saše na društvenim mrežama objavio celu hronologiju događaja uz logično pitanje ko je kriv za sve ono što se dogodilo. U prošli ponedeljak 12. jula dobili smo informaciju da nam je brat Saša Subotić, zvani Žuća iz Sremskih Karlovaca, preminuo. Javili komši ujaku Draganu, svi javljaju, ali niko ne zna odakle je tačna informacija. Kažu da je bila hitna i odnali ga. Mladena Danijela, brat i sestre i ja redom zovemo hitne službe, navodi rođak preminulog Saše. On dalje kaže da su u svim službama dobijali odgovore da ga niko nije ni primio, a kamoli da je tamo preminuo. Šta se dešava gde je Saša, ništa nam nije jasno. Kasnije javljaju iz opštine da nije naš brat preminuo, već Saša Stankov, zvani Isus, takođe iz Sremskih Karlovaca. Ostajem u čudu kako je neko mogao da napravi takvu grešku, objašnjava dalje događaje rođak preminulog. Svi su mislili da sahranjuju Isusa. Drugog Sašu je porodica sahranila u porodičnoj grobnici, oplakuju ga, položu cveće i vence, bar su mislili da sahranjuju Isusa. Međutim, da sve bude tragičnije, mrtav, po znacima navoda Saša Isus, je fotografisan baš tada u Novom Sadu. Njegov rođak odlazi u policiju i pokazuje sliku rođaka koga je tek sahranila. Žena se tresa, u policiji dobija odgovor da je to nemoguće i neslavnu šalu nekog od prisutnih da je taj koji je slikao bio pijan. Međutim, ako je on bio pijan, onda to nije slika, nastavlja se ova priča iz zone sumraka. Policija je brzo pronašla Sašu Stankova, zvanog Isus, i ustanovila da je živcat i da ga je familija uzalud prežalila. Tamo smo došli sebi od one informacije da je naš Saša preminuo, pa nije. Agonija traje nedelju dana, a njega niko ne može da pronađe ni telefonom, niti kako viđa. Međutim, ujak Dragan ponovo dobija poziv iz opštine da je došlo do greške da nam je brat Žuća ipak preminuo. Ekshumacija tela je urađena u subotu uveče po mraku. Pitamo se da li se tu nešto krije, da li je moguće. Naš brat je sahranjen u tuđoj grobnici pod tuđim imenom. Šok, šok i šok. Ogorčen je rođak preminulog Saše Subotića. Pokojnik pogrešno identifikovan. Kasnije su saznali da je komšija našao mrtvog i pozvao policiju, da je mogao da bude lako identifikovan jer su na stolu bila njegova lična dokumenta. 2 pripadnika policije su došli i čini mi se da su odokativnom metodom pogrešno identifikovali preminulog brata, a pritom i ne pogledavši gde su dokumenti. Da ironija bude veća, lična karta je stajala na stola. Pitamo se ko i na koji način izvršio identifikaciju. U opštini tvrde da uopšte nije imao dokumenta, navodi brat od ujaka preminulog Saše i zaključuje: opštino, policijo, pogrebno, komunalno, šta vi radite? Da li su mogući ovakvi propusti? Uskratili ste nam pravo da ga sahranimo, da ga normalno ožalimo. Ko će da odgovara za to? Svu krivicu prebacujete jedni na druge, a svi ste krivi za to. Obe porodice ste istraumirali i neko treba da preuzme odgovornost. Sahranjen u limenom kovčegu, niko nije video telo. Kako saznajemo, porodica živog Saše pre njegove sahrane nije otvarala limeni kovčeg u kome se nalazilo telo od drugog Saše. Ekshumacija, verovatno po nalogu tužilaštva, prisustvovala policija, ali se niko od zvaničnika do sada nije oglašavao o ovom u najmanju ruku bizarnom slučaju zamene identiteta.